جستيك تي في سلاف تماشاوان هیجا بله جه سالت 2021 و دولت ترک آداگر کر بناوی دوزا کوبانی تاوی هفسروکین برین HDP پارتیا دموکراتیکا گلان فیگن yüksek دا هروها صلاح الدین دمیرتاش لدیجی 108 سیاست مدارین لباکوری کردستانی به حنجت جدا دوز وکربو دوزا کوبانی دشازده و مهد آنگو دشازده گلانا 2024 ده به انجام بو جبر وی دوزی جزاین گران لسیاست مداران هاتن برین به وی که دولت ترک دخوازه چه بکه اف دوز به چه آرمانجی هات بو وکرین چما جزاین افقاس گران لسیاست مدارین باکوری کردستانی و هدف تیم برین گلک مجارین پی وکریده ایرو امی به روزنامه‌وان هلین آسمین را گوتو بیج بکن و وارا پارو بکن هلین انت بخیر هاتی بخیراتنا تدکن بله بریام درباسی دوزا کوبانی بن پیواجویا کوتیر درباس بو انجام کو ایرو پاران بریارن کو درکتن هوله امنه کی وگرن برخدانا کوبانی گرینگیا و دمی چ قومی لودری چتین داش خواستن چ بکن و راستی چه هاتن بله وکی واجبتنها کوبانی راستی جبوی بگشتی جهانی و جبو روجاوا نها سمبوله تایبت به 19 ترمهرا کوبانی وک سمبوله کی روجاوا حتی پناسه کرن و حتی روجاما ایرو اف هانی جه خواهد گره و بردوام تکه و دمی چما hani berxudana Kobanê mirov çat kar penasa bike, mirov çar dest bigire bêguman giring e ji ber dîrokekî hat nivîsand û zihniyeta Daişê bi hemû hêza xwe desthilatdarî hêza hegemonîk bi aslında به ایریش کوبانه را خواستن شورش روجاوا تونه بکن شورش گلا تونه بکن یعنی اف تشتکی گرینگه جویوی به همو هزین aslında ام ایرو پناسات که همو هزین ناونتوی یعنی هزین هگومانیک را دایش خواست به ایریش کوبانه بکن و یکسر دایشتی دا مشاندن hani hem demilin siyasi da hem demilin leşkeri da hem de her avayayı tparasti xurtkir ki bu Erdoğan bu jiboy hani berxudana ki Kubane hatime şandın rasti şereke Kubane da hatime şandın taybeti peşengtiya yepejeda hani mina kevan iro em penasevitken Arin Mirkan, Rehan ve hani dahan jinin de asta her jurda xwe feda kirin heman deme hani fermandarê wek gelhat wek hani deniz wek hani gelek şvana peşengtiya wî şerê kirin û wî şerê de birastî tekoşînekî bê hempa hat meşandin û hêviya hêzên desthilatdar ji vî çi bû Kobanê ket û bikeve hani têgîna Erdoğan bixwaye ya hêzê faşîst ya wî bixwaye lê hêviya gelên azadîxwaz hêviya jina hêviya insanê ku dixwazin rastî azad jiyan bikin çi bû berxudana Kobanê pêwîste encam bibe malê cîhanê hani ji bo wê ew qas êrişên ku hat meşandin rastî bê dijwar bê sînor û di şerên Kobanê ra êrişê Kobanê heman deme êrişê şengalê zihniyeta ku êrişê Kobanê kirî zihniyeta ku xwest şoreşa rojava di Kobanê da bifatisîne lê bixwe fatisî têk çû zihniyeta Daişê heman zihniyetê şengalê jî pêk hat û sedan jinê şengalê hani ketin destê Daişê heta niha gelek ji wana nasnama wan nediyare heta niha gelek ji wana li kurin nizanin hindek hatin sûkan da hatin firotin hindek li gelek deverên cur be cur ev bûn heman zihniyete lê aslında piştgiriya hêzên navnetewî piştgiriya gel ya civakê gelên azadîxwaz yê hevpar
تکوشین کردن دا استا جهانی دا استا روشلاتا ناوین دا استا کردستان دا هنه دوی هزه دوی باوریه بوی اوه کوبانه جبوی جنان و جبوی جهان همه اصلا ام کاریم بجیم بو هیویه کی آزادیه yani bu nefesa civake, bu nefesa cihani hemû çima ji ber bi kovanê re xwestin serhildana heyî, şoreşa ku heyî, bi berxwedana ku hatiye meşandin kovanê re bifetisin. Lê dema kovanê bi hemû awayê bi şervanê xwe, bi dayîkê xwe, bi ciwanê xwe, bi cîranên gelên cîranê derdor re gelên bakur, gelên başûr heman demê gelê yani hemû derên cîhanê li Avrupa gelek mesela ciwan hatin tevlî şoreşa Kobanê bûn, tevlî şerê Kobanê bûn, Kobanê şer kirin û şehîd ketin. Heman demê ciwanên bakur wisa bûn hatin Kobanê şer kirin û şehîd ketin. Ji bo wê hani em dikarin şoreşa Kobanê çawa penasa bikin yani şerê Kobanê bixwam dikarin wisa penasa bikin. شر کوبانه هیویا همو گلایه و راستی مثلا ویدامه مثلا ام بنرین hani جوی gelek جوان دروازه کوبانه بخوازبن مثلا پشگیری بدن لانقره تقامنی چه بود آمده تقامنی چه بود سروچه تقامنی چه بود یعنی کنکوژی درواز بود انسان شهید چه بود بریندار چه بود حتی ها هندک شوانا بریندارن hani اف دته دیار کردن که هزا دستلاتاران نگهشته انجام هدفین کو مثلا پلان کو پلانت کردن نگهشته جیقه ادما نگهشت انجام جی چه بو ادی ربازن جدا خواستم بدن مشاندن hani جامعه سرویه که اول هلین یعنی دگود لفری جا دوزا کوبانه تی بیرامرو و چند سال دروجه ویدیه ل دوی مهده وکم تنزاین یعنی به انجام بو مخابن جزاین گران جهات داین لدجیوان سیاست مدارن هم خوازن جوجی گهدار بکن دوزا کوبانه چیه و پشتی تک چونا داشه ده سال 2015 ده دست شروانی پگیه پجی چما دولت ترک دوزه کی به ویرنگی وکر چما سیاست مدارن کرد یعنی هدف کلبا کوری کردستان ادمین سوجه کی وهات این جزا کردن yani ev tiştekî alaniye niha dewleta Türk bi salane aslında dixwaze Kurdan konkujiya ra derbas bike, qatiyamê ra derbas bike. Doza Kobanê jî partiyekî ji wî qirkirinê ye. Yani em niha nikarin mesela doza Kobanê wek dozekî huquqî penasa bikin. Hani milê wî huquqî milê wî ew ne huquqî ji ber doza Kobanê bixwe dawa Kobanê xwe dawekî siyasî ye. Qirkirina siyaseta demokratîk e. Qirkirina siyaseta hevpariya gelan e. Kobanê bixwe qirkirina siyaset û qirkirina parçekî konsepta ki ser îro Kurdan tê meşandin ew aslında hani em dikarin wisa hindek bi nav bikin bi rastî mesela bi Kobanê re hani dewleta Türk yan jî faşîst Erdoğan niha mesela em dibêjin حقوق عدالت حاکم savcıya yani ye gelek şewazê wî tê meşandin ama me hemî mesela doza Kobanê şopand rastî hani çawa hat meşandin li Kurd hat meşandin hani siyasetmedarê wir Selahattin Demirtaş Figen Yüksek da hani parastina xwe de metken di parastina xwe de dibêjin em zanin we viryar zû da girtiye ji ber ne îro ye yani heman mesela yên derketin mesela Gülten Kışanak Sabahat Tuncer, Ayla Akat çi dibêjin? Dibêjin em derketin lê me hevalê xwe werhiştin ji bo em dilşkestî ji wir derketin. Çima? Ama dibêje tekoşîna me berdewam e, berxwedana me berdewam e. Ji bo wê hani ferqa vî da ne? Siyasetmedarên îro li wir hatine girtin yan jî tên rehîngirtin di şiyarbûn zanista vî de ne? Ev dawa hani ve konsepteki bigiştiye netine hani işte davaki hukukiye biryarê wê hemê ji cem Erdoğan faşist Erdoğan bixwatên girtin ne mehkeme dikare biryarê vî dawê bide ne hakim dikare ne savcı dikare ji ber niha li Türkiye rastî ne mehkeme maye ne hukuk maye ne adalet maye yani ev hemê ji dervê ew ê mane
در و بریار گرتن مانه بریار یک جهت کار بگرتن بریارین همو yani hem mili kanuni hem mili siyasi hem mili evda Erdoğan digire Erdoğan beji Erdoğan beji na hemin biryar ji kuşka spiten girtin yani ev biryarı Erdoğan'ın ji boyu hani em binir mesela meleki da taybet pişti wî hani bi doza Kobanera xwastin bi sadan siyasetmedar Kürt بگیرن او گرتن جی حتی ها او دوز بردوام بکه همان دم مثلا بالکش وجی آنی زمان یعنی لوی داری پشتگیریا گله خود کردن یعنی دیجی تروری چما ایرو تیم جزا کردن یعنی گریدان کویا چاب هفریم بیشن پشتگیریا اردوغان شتین داش روی دمیتی کچونا وانا گریدان چاب هفریم اجبری دایش آفاکری یه دایش پشگیری گری اردوانه yani او راستیه کی برچه و جبوی دما کوبانه مثلا یه بکت یا چه گود گو کوبانه کت یه بکوه هیویاوی بوجبر پشکری دادایشه تا بریندارن وردایشه بریندار دبون دچون خستخانه yani müsteşfin Türkiye tedavi editin yani ji püstiye ki lojistik püstiye ki askeri juanra lazımı ji Türkiye juanra tat haman deme takviye damat çuş Türkiye juanra tat yani ev hami hem gele Rojava gele Kobane vana diniz her zaman dibêje tu biçî dayîkekî Kobanê re baxivî dayîkê Kobanê dibêje Erdoğan bixwe Türkan bixwe êrîş kir Türkan bixwe piştgirî da dayîşe ji bo wê hani aslında dava Kobanê xurtkirina dayîşe ye mezinkirina dayîşe ji ber zihniyeta îro tê meşandin ew zihniyete hani em nikarin ji hev du qut bigirin dest ama ev rastî heye niha em nikarin dava Kobanê ji qirkirina ser Kurdan îro di hem milê çandî hem milê siyasî hem milê jiyanî tê destgirtin jî qut bigirin dest ji ber newsa konseptekî qirkirina Kurdan Erdoğan ev biryar daye Erdoğan insanekî rastî faşîst e dijminê jinê ye dijminê civakê ye dijminê ciwana ye yani faşîst tücar di cidev faşîstke xwe bernadin ji bo çi dike yani yan em ê Kurdan tune bikin yan em ê qir bikin dema hemberê xwe berxwedanê dibînê de çi dike niha mesela em roja me îro jî binêrin heta niha roja mehkemê biryarê wê dabûn berê wê jî çi dike mesela polîtikayekî bi giştî ya qirkirina Kurdan mefhûmekî zihniyetekî yên qirkirina Kurdan hem di milê siyasî hem di milê çandî de te meşandin di heman ew hani dema milekî da dava Kobanê ew milê siyasî da li Bakurê Kurdistanê da meşandin hemû siyasetmedarê Kurd li Bakurê Kurdistan û Türkiye girtin xiste zindanê li Başûrê Kurdistanê çi kir bi hemû hêza xwe bi hemî di milê ekonomî di milê hêza xwe da êrişê gerîla kir bi çekên kîmyewî bi çekên biçûk bi hezaran helîkopter yani bi ew ê êrişê gerîla kir heman demê mesela şoreşa Rojava xiste hindirê çemberê da û got em bi êrişê hemû cihên xizmetguzariyê Rojavayê Kurdistan û Bakur û Jilatê Sûriyê kir ev hemî konseptekî giştî aslında ne tenê ji bo hani em bêjin ew yani doza Kobanê girtina siyasetmedarê Kurd ji van hemî konseptan van hemî pêvajûyên ku em tê re derbas bûyîne wek Kurd ji vana nequte hemî hevdû ve girêdayî ne milekî da Bakurê Kurdistanê siyasetmedar digire milekî da Başûrê Kurdistanê hezaran jin hani siyasetmedar rewşenbîra qatil dike heta niha mesela rojnamevan li girtîne milekî da li Rojavayê Kurdistanê êrîş dike û şoreşê têxe bir ambargoyê da yani ev hemî hevdû ve girêdayî ne dava Kobanê konsepta Kobanê yek ji vî parçekî ji vî konseptê ye Belê heval hêlîn binêrîna we di serkeftina Kobanê de gerin bibêjin dewleta Tirka dagirker çûn dakir heta gof Qeys bihêrs bû te got ev Qeysî êrîş hemû pêkanî yani devleta Türk çûn dakir ev pir giring e bêguman niha xeyalên Osmanliyan hene xeyalê Erdoğan xeyalê Osmanliyan bûn ew xeyalê dikir işte digot ji
Musul hatta yani Latviye işte Babı nizam kur. Ez hatta İslam ya Osmanlıyan çevkem, hatta Osmanlıyan çevkem. Av hayal Erdoğan tek çun. Yani em karim bejin hayalin Erdoğan dikir av Osmanlıyan çağ saltanata habeda meşandın. Be qirkirina gelan be qirkina van yani dema hayali ve tek çu edi be huvana erişkir. Hani em karin musa بله اگر اون سر بریارن وی دوزا کوبانی بنرینا و باندوره کی چاوان بیجن روشات ترکیه و تایبت واکری کردستانی بکه دالی سیاسی ده اگرم بنرخینه yani naha biryar ye çava bandur bike biryar ne tişteki no bu yani az bana kem او siyaset mederev ki viduze hatina hani yargılamak gelen ya hatina berdan yanji avbun pir tişteki usa nubu ye pir servan bandur bike ye pir bike ne vi asteda ne jberme gut او siyaset meder hani figen yüksek tabi göre hatta Selahattin Demirtaş yani be hazar insane ve kevan yen hatina berdan ji roja gülten kışana kwana je derketina tahliye buna hatna navgel ve roja hatta ha be bajer be jinan ra hevditin çetken çun Amede çun İstanbul'e çun Bakur Kurdistan ve Türkiye hamun gelen hevditin be siyaset medara ra çekin hevditin be jinan ra çekirin yani ev peyamawan bu em berxudan xwe bi dijwarî hîn û xurtir bide meşandin yani hîn bir biryardarî ev peyama girtiyan e ji bo wê hani berxudan me rastî berxudan gelê Kurd berdewam e em nikarin bêjin hani be biryarekî pir nû bû em wek hani civaka Kurd pir pêşaşman yan jî pir ew bû ne wisa ye ama bêguman ji bo wî gelek çalakî çêbûn gelek hani rêbazên cur be cur heta niha mesela Bakurê Kurdistan Türkiye û bê nîqaşken hani çima mesela bêguman ji ber dozekî siyasî parastina wê ji pîwîste siyasî be gavê avêtin jî gerek siyasî be hani ji bo wê bi giştî hêzên derve hêzên hindir hêzên Kurdistanî pîwîste vî qebûl nekin yani siyasetê da taybet de qada siyasetê da pîwîste tekoşîna xwe em hîn xurtir bikin yani dema tu tekoşîna xwe xurt bike yê êdî gav hîn xurtir bê meşandin hani ev girîng ez dibêjim ji bo wê vê milê wê mirov bikare hîn zêdetir dest bigire û bide te meşandin hani hindek daxuyaniyên kecekê çêbûn hindek da mesela hevserokê kecekê besêhozat di hunir xandinê xwe da dibêje ev dawayekî siyasî ye û qirkirina siyaseta demokratîk û qirkirina gelê Kurd e بله ناو نرخاندنê wê de hemû yani kesên ku hatin berdan jî dibêje ew jî wek xapandinekê yani nirxandibû bele ji bo wê hani em wek gelê Kurd ferqa wî da ne û yên vî tekoşînê didin meşandin jî pîwîste ferqa wî da bin yani konseptekî bi giştiye ew jî nav da ye ama hani civaka Kurd û rastî taybet gelin azadî xas gelin ku îro li Bakurê Kurdistanê li asla her cîhanê de tekoşîn de meşandin êdî bi şiyariya wî bi ferqa wî da ne Türkiye wisa nikarin bimeşandin yani di milekî de em dikarin bêjin bi vê biryarê aslında Erdoğan tekçûna xwe jî da dest zîftiyê xwe da dest hêzekî ew qas xurt bi ji xwe ew qas natirse yani ev jî rastiyekî berçava siyaseta demokratîk siyaseta rastî gel bikar bi xwe bide meşandin gel bikar bi xwe hêz bike xurt bike vî siyasetê de mesela minak burada 10 sal ceza dana Ahmet Türk ev çi de nişandan yani Ahmet Türk nû bû şaredariyê serokê bajarê mezin yê Mêrdînê burada ev jî mesajeke ha dibi qayomekî nû babêje ew jî dib yani em gelê Kurd vî re hazir e ne tiştekî nû ye ama di keleka wî gelê Kurd siyaseta kî bi salan te meşandin
دراستی آستا ناونتوی دا جی ادی گشتیا آسته که ادیت کاره برخودانا ویدت نمشاندن تکوشینا ویدت نمشاندن و دست بگیره مینا کاویجی وانه یعنی برخودانا کی وانه هاتی مشاندن ادیت چکر هزن هگومانیک فاشیست دولت ترک başta gavavet berxudana gel heza gel edi je tırsya je heza gel je berxudana gel tırsya gav başta vetin yani gormun wan jiboy me hemim minake ki berbiçe ve yani jiboy vi hani jibo peşeroş ev hemi merud kare hani vek ev ke ama bir gişti jidama em dest bigrin berxudan o rasti تکوشین به ناور پیوسته هین ربازن دولمند بمشن و بردوام بکن. بله یعنی وقت گلک ناراضی بون و برتک درکتن حالی هم کردستانی جی هم جهانی جی وجی او نرخاند استخوازم ورم سرویه که حوال هیلین یعنی وقت زاین شرواین گل کرد الکوبانی به اتفاق نتوایی و بیجن پشتگیری آنها نتوایی گشتن و آستا سرکفتنی یعنی پرسا گوست خوازم بکم لهم بروی سیاست دولت داگر کر ایرو پشتگیری یک هفگرتنک تیکوشین هفبار آن نتوایی چقیز گرینگه بنرین و مشاندن آوه یکی yani beguman giringe jber mengut ya Kobane eve sembole numune ya ve tabi numune ve ki mesela ha em binerin be hezaran internasyonalist işte je Amerika, je Avrupa, je İspanya hatın tevli şureşe bin bu işte Kobane o Kobane ra bişere Kobane ra gelek şu ana mesela Kobane şehit ketin, Afrin'e şehit ketin o gelek bana hatta hala Rojavana hani به شوازی که تکوشینا خود نمشاندن هم دقادن لکولیندا هم دقادن روزنامه‌گردا هم دقادن لشکریدا اف بگومان yani tişteki giringe hevpariya aslında hestin azadi khaz çıkas tkarı insana çıkas dürjübü tkarı binin gel hevdu ev de kubaneda me berbiçav dit yani jiboy azadiye tekoşini bide meşandın ji Almanya, ji Avrupa, ji hemu İspanya derket hatlı Kubani tekoşini meşandın şerkir. O insanın mesela Bakure Kurdistan'ı hat vur tekoşin kir şerkir. İroji ev rih püste hebe. Rih nozde tirmehe ya Kubani hati meşandın jibo rojame iroji püste. Jiber destlatari hiç berdavame. Jiber dagirkeri him berdavame. Rastî her çıkas mesela tekoşini ki pür dijwar hebiji ama hatta nahaj mesela erişin devleta Türk rojane ser Bakur rojlatı Suriye düdümin ser Bakur Kurdistan'ı düdümin her roş siyasetmedar tengirtin ten qirkirin siyasi berdavame. O li başuri Kurdistan'ı hemen rengi li rojlatı Kurdistan'ı hemen nime li hemen cihan aslında naha hezeki yani destlatar heye. O ev zihniyeta kutxazı insanan qır bike, insanan tüne bike, insanan be irade bike, xwa sultatiya xwa bilete meşandın hija berdavame. Jiboyi rihi Kubani jibo iroji jwi deme pirtir giringe. Wi deme tine belki şer bu. Hani de millet çektari da şeri gerim bu. berçav bû, hîn zêdetir zelaltir bû. Ama ji bo îro hîn zêdetir çi pêwîst e ji bo îro ji ber taktîkên şer hatiye guhertin. Gelek melan mesela şer tê meşandin ama mesela insanê derdur feq nekin şer heye. Yani şerekî sar, şerên taybet, şerên di milê çand da helandin, di milê ziman da helandin, di milê nasname da helandin. Şerekî wisa niha bi şerekî sîyometîk yani hatê meşandin. Ji bo wê mirov dikare çi bike? Hani em bi ferqa vî da bin. Ji bo wê hêzên mesela ew kesimên internasyonalîst, hêzên navnetewî, yani ew mesela sendikayên sivîl yên navnetewî pêwîst e bi ferqa vî da bin û rastî erkê xwe pêk bînin.
دما ارکی خو پک بینن تقول جرك اركي خبي بين هلوستان ابن تويجي بتايبت بشتي بريارن كودركتن يعني وقت زانين دادگاه ما في مروفا اوروبا باستوديو قانون 2020 بانجل تركي كرو كتبو گوتبو هفسروکی بری هدفی صلاح الدین دمیرتاش گرک سربست ورا بردان لایرو يعني جزای کسر هاد برین 42 سال جینکی من هلوست آوان دروجا ایرو دهم چاواد بین يعني از ويا بيجم هلوستان پر گرینگه اره اما دوی بریاره دا پای وانجی هیا بدنگی قبول کرنا يعني ويدا مي بانگي واهمون لوي جاري من بين بدنگي كي بدنگی آوان قبول کرن و اره کرنا وی بریاره اف راستیه که جوی و مرونه کار به جهان تنه اما چه گرینگه هلوستی وان گرینگه چه گرینگه راستی ارکا خواه پک بینن محکمه نافنتوی پشت ارکا خواه پک بینه محکمه ین آهیمه ارکا خواه گرک پک بینه جوی گلتن کشانکشی جوی سلاطین دمرتاشی و به هزاران ایرو گرتین سیاسی مثلا لزندان ترکیه هنه gelek şu ana mesela grava bir çibune da bun pişte grava bir çibune ha baqonaxı ki nura hin çalaki xo berdawam diken dernak hevin malbat xora naxvin nitnin naken yani hamu briyarin xawin be haman da mesela be malbat girtiyan le derve jiboy banga azadiye mesela tuji deng bida azadiye benvi şiyare da le Bakure Kurdistan'e dayike girtiyan malbate girtiyan ber hamu zindanın Bakure Kurdistan'e çalakiyan dana bir rojana bir salana yani ma ev insan kurulalın nabinin eğer kurulalın demek ki pişkili dedin Erdoğan demek ki pişkili dedin bir yare Türkiye ki helvest dernayxın pişkiriden avkas bedengin hani vek gele ruşlatanavin vek insanı ki vi davet edin meşandın rasti vi tekoşine de meşandın pir zede heviye me juan hebben avji az gurnerine mişaşa yani gerek meru hevi juanana ka hani sazin navnetevi ne minak mesela tine amjibu sipiti bejina Rivergeli Kurda Abdullah Öcalan bisalana İmraliye da girtin o deng jenaye avnaye duhuji daxyanik tabun şeşme cezayı girtiye yani qadaxaya parezeran hevditine lehatiye birin ama sipiti vek saziye ki güya mafe miruvaya serpxaya nizamçiye neveri dengi xadarxe دنگ خود در نخ چیه قبول کردن سپیتیه اگر سپیتی هلوس نداده نشاندن اگر سپیتی دنگ خود در نخ اگر سپیتی ایرو ناچ امرالیه برابر عبدالله öcalan را هفدیتن چنان که سپیتی وی بریاره اونایت که افتیتی که برپچه و یعنی به اونای آوان تکرن یعنی هنه به سازی نوع که وی به هزاران هن جوی راسته امی تکوشینا خواه بدن مشاندن امی هیوی جوانا کن اما امی gerek جوان راجی بیجن تو اگر نافکی و ساخت کی تو گرک ارکا خاپی کی بینی ولی اول هلین وک ما قلت برنامج ماجي جفات ازنا يعني تجي وقت جنك روزنامه وان و چاوي جنك كيجي يعني دناف في دوزا كوباني ده جنين كوهاتن جزا كرنجي يم كو بيشنكتيا سياسه ديمقراطيك الباكور كردستان تكن جزا الواجي هات برين هون فينا چاواد بين يعني ارمانج في كي چي بنرينا وحده فكرتنا جنا yani ev pir giringe bêguman hedefgirtina jinan hedefgirtina civakê hani belki terimekî yan jî tegînekî her tim em bi kar tînin belki gelek kes bêjin tune propaganda jî ama bi rastî newsa ye ji ber faşîzm bi xistina jinê ra bi lêdana jinê ra dixwaze siyasetê têk bibe û civakê têk bibe hani ev tiştekî ew e niha mesela li Bakurê Kurdistanê taybet di sîstema Dem Partî da hani pergalekî hevserokatî heye meclis wek heftên meşandin bi hevdûra hani pêşengtiya jinê aslında hemû derê şûreş tê meşandin aslında em dikarin ji bo Rojavayê Kurdistanê jî rûbêjin hani yê hilbijartin 11 Hezîranê da bên çêkirin pêşiya me he ev tiştekî berçe ve modela Bakurê Kurdistanê
پیشنگتی کری هم دملی هف سروکاتی دا هم د سیاست دا جنین لباکوری کردستان راستی د پارلمانتوی ترکیه دا درکتن دما تاخون جبوی من میناکن تفگرا جن هنه بلکه میراثی که پر خورده جبوی من وک جن اما او همی جبوی من راستی هیزه یعنی برخودان وان جنین سیاست مدار ایرو د دوزا کوبانه دا هنه راستی پر هیز و پر مورن مثلا گلتان کشناق ایرو در کوه به قات جنان را دایک حمست که دایک حمست کن پیشوازیت کن همه وقت هنه صبحت تونجر ما وقت یعنی به بک سه کس هنه اوسا بر بچوام دبیجن اما او سمبولن جنین کرد جنین ایرو وی تکوشینه در نمایشاندن به هزاران وکوانه هن هنه جوی مرود کاره ویش بیش راستی جن تکاره گلک گوهرتن و گوهرتنان جواکی دا چکه و او هات یا اثبات کرن دقاده سیاسی دا دقاده لشکری دا دقاده مثلا ام بنیرن لی کوبانه ین دامگاه خواه برخودانا کوبانی خستی وک سمبول تناس کرن ایرو لکوبانه دا آرین میر کنه لسیاست باکور کردستان دا یه hani detemmeşandın hani iro işte em figen yüksek da hani minak de je doza kubane suhu 2 sal ceza girt ev hemin jboyma minaken hani be hazaran gerilayın jin iro le çay Kurdistan'e berxwad eden o hember hemo dijwariya ki şart meşandın rasti bru heruş kimyasal tavejin ser ama tekoşin deden berxwad eden o وی هستی وی اوه hani به فرمانداری işte هجار آخین به صدان جنین وکوان راستی تکوشین دنم شادن حتی ایرو من işte لزاب لمتینا لحفتان اینه گریلا برخواد ده گریلا یجن پیشنگتیا شر دنم شادن لروجاوای کردستانه hani ام تکارن بیجن راستی ده آستا همو قادنده ایرو جن hani de مللشکری ده شورش حتی آسته yani 10 سالی تجیبو ادی سیستم آواکرنه پرگال آواکرنه دا جه هف پیمانا جواکی بگیره و حتی قادن جیانه جن پیشنگتیا شورش etken و برخوادن بروی دروجا لحلب کنگرایا مجلس جنین سوریه هبو راستی مروجه هیز دیگرد او قاس مثلا جنين عرب لحما حمص تونس للشام لحلب جن هاتبون لكوم ببون لحلب جيبوا ما مثلا سمبوليك اصلا هن الروجاواي كردستان حلب جهكي جرينج هيا شری گلی شورشگری جار حتی مشاندن لکومین لمجلس لوی پیشنگتیاوی دا مثلا اندبیجن یا yani گل سلمو مثلا حلبه وکی جنکی دایی که اما بو سمبولا شورش روجاوای کردستانه hani ev hemi aslında videte diyar kirin jin به هیزا خوا به ایرادا خوا به فکر خوا پیشنگتیا شورشت که پیشنگتیا سیاستت که پیشنگتیا جواکت که هیزن هگومانیک هیزن دستلاتار وی راستی قبول نکن فاشیست اردوان ایروی وی راستی قبول بکه قبول نکه جوی hani her تچه erişt که جوی مثلا ایرو ام چه بیجن hani جنتین هدف گرتن جنتین قادل کرن جنتین تنکرن به همان دای مثلا ایرو مثلا ام بنرین تایبت وی دمی داویه مثلا چه بینه لگلک دور مثلا جن هاتن قاتل کرن جسد جنان هاتیتن لکرکوکی لهولری لإستانبولي لوانه لديار آمده hani به صدان جن جسد وان هاتیتن اصلا متکارن ممکن چما اردوان ویا باشت زنه قرکرنا جنان قاتل کرنا جیان politik ejber politik destegire yani ev tene via da fikre bla jineki ji tune bebe bese tene vek cins vek biyolojik ji vek fiziki ji tune bebe yani bese ji bu hani wasa destegire faşist wasanın jber faşist her faşistin tücari mesela ça به پیشنگتیا اویدا نازی تنکرن یعنی به هزار انسان کمکوژیان را قطعیان را درواز کرن ایرو اردوانجی وی دتمشاندن هنه ام نکارین جی قط بگیرند است و بگومان بقرکرنا جنان
تازن شورش تک ببن پرگالا نتاوی دموکراتیک تک ببن اما به فکر و فلسفه ربر اپو فکر و فلسفه جنا آزاد راجی یه هزن هگمونیک و ذهنیت دستلاتاری فاشیست تک بچه. بله ویریشین که تجیانی زمان یریشین بیشن ممکن است بیشن تولدنا پلیتیکن یعنی قرقرنا کردانی کدولت ترک زده مشاندن لور ایرو ارککی چاوت که وسر ملی گل کرد بگشتی و بیشن اکتورین پلیتیک هم ین هرمی یه جهانی جگر هون بحثی بکن. یعنی بگمان هنی ما دست بکی جیگوت چت که وسر ملی ما یک چت ببلا ببه یعنی برخداین راستی نخاباندن دملی سیاسی دا دملی پولیتیک دا شیاربون پوسته تایبت استا پیشنگتی دا دن قادن سیاسی دا یعنی د مشاندنا وی دا هین زیدتر بالدار بوین پیشنگتیه کی هین خورتر زانسته کی هین خورتر جوی من گرینگه وک گلی کرد و خودی درکتنا دستکفتی خواه هنی ما گوت مرحله کی راستی ام وک چوا قرنا سرسالا 21 وک گلی کرد حتی آسته کی گلک دستکفتی ما هنه یعنی ام نکارنا وکه که مای چیه او دستکفتی ما ایرو هینا او برهمه کما ایرو هینا هم دا استا کردستانی دا هم دا استا جهانی دا خودی درکتناوی لازمه پاراستناوی لازمه hani kejek yok paşki direktasyonek yani daxuyaniyekdan çı gutun çı dibe bulabe jibu az parastina xwabke jibu xwabuna xwe parastina xwabke hani îro ev pir giring e em wek jin jî wek gelê Kurd jî pêwîst bikaribin her aliyê de parastina xwe bikin hani parastina çandî parastina siyasî parastina xwe ya fizîkî bile yani ev pir giring e di vî astê de hani her awayê Kurd dema bikaribin yekbûna xwe çê bikin rastî û bikaribin yekîtiyekî nav xwe de çê bikin tu hêzên cîhanî nikarin wana têk bibin ev di dîrokê de hatiye îspat kirin jinên Kurd dikarin pêşengtiya vê bikin hani wek partiyên Kurdistanî Kurd nikarin bên gel hevdû ama gor nêrîna min jin dikarin pêşengtiya vî hîn xurttir bikin ji ber ew hest ew biryardarî ew hîn xurttir e jinan re heye bi fikrên hevpar bi ramanên hevpar jin dikarin jinên Kurd hemî jî dikarin mesela di asta Kurdistanî de asta cîhanî de jî hîn xurtir tekoşîna xwe bidin meşandin û rastî dikarin pêşengtiya bi giştî jî bikin hani ev hatiye îspat kirin mesela Kurdî da Kurd xwe mesela dema nahikin geve jinê Kurd pêşengtiya wan kirin hani ev mînakên me berê jiyan kirine gav avêtine yani wek ev gavên piçûk jî bin ama hatine avêtin yani ev mînakên berbiçavin ji bo wî bi hevkariya fikir tê gelek hani bûyer gelek melhele derbas bibin bêguman faşîzm jî nasekine tekoşîn jî hemberê wî nasekine yani çiqas faşîzm zihniyeta xwe ya faşîst bidomîne hemberê wî tekoşîn jî bidome hemberê wî tekoşîna siyaseta demokratîkê bidome hemberê wî jinên aktivîst jinên siyasetmedar jinên rewşenbîr gelek kar mesela pêvajû hindek meşandina wî aslında dikeve ser rola wan jinan pir giring e ew jinê mesela xwe re dibêjin em aktivîstin em siyasetmedarin em rojnamawanin erka herê giring erka wan e hani rola xwe pêwîst e bilêzin her însanekî her kesekî cihê xwe da bi erka xwe pêk bîne yê pêvajû xwe re bimeşe hani hindek gor vî zanistê vî evê tevgerandin ji gor min giring e
بله اول هلین و گوت شیم تایبت امتحان داویا برنامه هلوستا سیاست مدارن که هاتن جزا کرن و جزا لوا هات برین براستی پر بالکش بو پیامین کج گرتیگاه دان جی بالا هر کسی کشان یعنی و گوت هلوستا وانا ام بیجن اگرم هفدو وگری دنیا گل تا گوت گرک تی کوشینه که هفت بار به پیشنگتی اجنان وره پیش خستن پیامی وی داویه جی بگرن براستی تبحث أحمد ترك جي كرسيات مداري كرد بيامة كيفينا جي هبو دقوت جبوكو ملدجي ريخستنك هو فكري خوانين زمان دوزك وها تفكرن دبيجة أساس أف بريارة بشك يال سر خراكرنا اشتيا جواكية أف نبريارة كداد جهانية بريارة كو هاتية داين سياسية والهمبري فينا دبيجة پێدویە وڵاتی باشتیەکە جوواکی هەیە بنەرینەوە باشتیە جوواکی گەرەک چاوە وەرە پاراستن و پاراستنا وێنا وێ چاوە وەرە پێشخستن و گەرەک ژن بتایبەت ئیرۆ هەموو ژن دنرخینن گەرەک دکیژان ئالیان دەهین بێتر خۆخورد بکە دەمێکی بەرێژمە ئەف مژارژی نرخاند بوو پاراستنێکی چاوە سەربنگەیەکی چاوە گەرەک وەرە ئەمەشاندن پەیامی وەیە داویێژی بگرن يعني انها پاراستن به گمان گرینگه مثلا ربر عبدالله جلان چی بیجه خوابون مثلا جبو جن وقت تگینا خوابون اوگر پارازنامه خدا تین سر زمان مثلا جبو جنی که خوابون بون چیه خوابون چیه افر گرینگه همان ده مثلا جبو کردستانه تریما مثلا کرد گرک ببیا خوا پناسکر و دستپیکا مثلا دیرو که درواز دبی بجه گرک یک پلن داره به رخستنی نمینه یعنی جبویم از تما وانا مخواست بجم رخستن بوم پر گرینگ راستی جی کردستان دا و در کردستان جی رخستن کرنا کردان پر گرینگه تو چه بکاری بخواب پارزی تو رخستنی را خواب پارزی دما تا همو هر چهار آلیان دا خواره خستن کر هنی مگوت برویجی هم دمل سیاسی دمل چاندی دمل زمان مثلا ایرو دمل زمان دا کرد هر تچه زمان کردی تونه دبه مها گلانه هنی وک روزا زمان کردی ما او کر 23 انسانه یه گلانه ببوره یعنی اف جبویوی هنی مرود کاری چی بیجه پاراستن اوه تو چقاس خوا رخستن بکی ده هر آلیه دا تو اوقاس بکاری بی خواب پارزی تو چقاس بکاری بی خواب بدی ناسکرن خوا هز بکی سرلنگا بسکنی خوا زانست بکی دملن نه تو اوقاس بکی جبوی اشتیه کی جواکی چه لازمه بگو من هنه ما برویجی گود اشتیه کی ماینده لازمه aslında اشتیه کی جواکی لازمه اشتیه کی همه انسان بکاربن جیانه کی همه انسان بکاربن به فکر رمان فلسفه خوا جیان بکن جیانه کی وساج مرا لازمه به جهان گشتی را لازمه نه تنه کردان را لازمه ایرو همه جهان قیرانه کی در قریزی کی را دروازه به نه تنه کرد وی زحمتی وی اشت کشن belki cuma binde yani dahil ve domandın avı giringe ام فرق ویدانه ام تکوشیناویت کن ام ایرو گشنا آستاوی ام فرق نه ام تکوشیناویت کن اما ایرو مثلا مینا که وی هنه فلسطین برچا و شر حماس و اسرائیل میلیونان انسان فلسطینی هاتنه قتل کردن اما اونینه دنگش کسی کنینه همان ده مثلا اوکراینیا لروسیا اوقاس شر هيا اما كسينا يعني الشر جهاني يسيمن بردوام که پر دجواريا خو ددومه يعني ام تكرنو ساوكين ان ام جن و كرد نافدا جيانت كين راستي وك جن ام نافدا جيانت كين hani ام چا بكاربن في مرحله دا خو بپاريزي نافدا ددا جه بگیرن گاو باویجن اف جبوی ما گرینگه ام وای کرد فرقا ویدانه زانستا ویدانه جنه کرد جنن آزادی خواست جنه ایرو جبو آشتیه جبو آزادیه جبوی تکوشینه برخوا دادن فرقا ویدانه که تکوشینه ویدانه مشاندن نه فرقا ویدانه تکوشینه ویدانه مشاندن و وک شما ام گهش نوی آسته براستی چاره سریا هر یک hani Roberti de parazname xwe gelek xweş daniye holê. Êdin pêkanîna wê ye. Çima ji ber
perspektifin به سالان ربرتی ایمرانیه دا perspektif نویساندن perspektif دان یعنی ام چا جیان بکن جن چا جیان بکن انسان چا جیان بکن چا خواب پارزن هم بره همو ایریشان چا بکار بخواب پارزه ربرتی هر آلیه دا پارزنامه خدا هفسنگی جن و خوزا هفسنگی جواک و خزا هفسنگی انسان و خزا همان دمی یا سیاست جن سیاست و خزا سیاست یعنی همه تشت هفدورا یا چند و خزا چند و جن چند و جواک و جن یعنی همه ملوی هم دمل فلسفیک دا هم دمل ایدئولوژیک دا هم دمل گردونی دا هم دمل کوانتومیک دا امتکاری مجناسنا ربرتی همه تشت gelek zelali daniye berçavê me ev niha eş sancî em dikeşîn jî ya viyan e hani ji bo yê em pûste bi ferqa vî de bûn bi vî zanistê bi vî hişyariyê tev bigerin û wisa bikaribin destkevtiyên îro me girtina ber girtina dest biparêzin ji bo bikaribin hîn û xurtir bikin bi rihekî rastî azadîxas bi rihekî هستین یعنی از همه و از جیان بکم جبوی جیان جبوی هبون خو از جیان دکم به فکر به رمانه یعنی از باورم یه گلک گامن جور بین آویتن بله هوالی هم جدوی هیویه دنه گلک سپاس کو تدما خدامه و جبو واندر خاندرین هیجا روزنامه‌وان هیرین اسمین گلک سپاس با سپاس بله تماشاوان هیجال وی دریم دیگه هیجم داویا برنامه خو حتی